No, that's fine. They just waiting for. They're just waiting for me to even know what time. Ja, ons kan hulle nou begin inlaai. Ja, dan gaan hulle mooi as jy nou so pak langs mekaar. Ja, langs mekaar. Right. Pak eers langs mekaar. Transfer moeilik. Ja. Kyk ons daai boks uit ouens. Baie dankie.
Wat moet ek hulle sê? Hulle gaan vra, nie hoor nie. Gaan jy nou?